Umsebenzi wemthanenkosi Sibahle lebe usolo uchubeka lapha eEveni laseMozambique uchubekele edolobheni laseMaputo idolo kusihlwa ngemuva kwemihlambiso kanti ke bekaze kunaleli khulu litsili lekubongela lababili lesebathathene labo wabonakele bendativumelano ngalokusemthethweni wakulela live kanti ke kulomsebenzi beyakade akhona emakhosikazi akhona emazinyane bakhona abantu abenkosi kanye nemalangeni yaseSwatini nalabo ke labachamuka ehlangothini lomndeni wakaNuns labaphuma eEveni leMozambique. Ingwenyama yemhlaba ngeliphimbo lomthwalankosi Cethuka ibonge kakhulu kulokuhlangana kwalala babili yasho ukuthi umlando walamave nebudlelwane balamave lamabili buthi kakhulu ukuchamuka emuva kungako umthwalankosi Sibahle abahlambisile labo bakaze babo mengameli kulela live. Kanti ke naloyo lebekade akhulumela umndeni wakaNuns naye uvete imfokoto ngabo lobudlelwane balamave lamabili lebonakala ukuthi ephinze futhi bushicilelwe. His Excellency, the ex-president or former presidents of Mozambique, and this also is a symbol of unity of the two countries. Thank you, and thank you for all for coming. Lesinye sigaba lapho umnumzane Nuns newakakhe babe sebayadala. Etinzabeni msakato eChannel Maswati buyakhanyisile mabuza ngisemaputo eMozambique.